Welcome back. Union Labour Ministry has struck down order of Vedanta giving layoff to 1,050 workers. Ministry heard Vedanta management and 4 labour unions and stated that reasons by Vedanta were unacceptable. All India Trade Union Congress General Secretary Christopher Fonseca informed that order by Union Labour Ministry will give a big relief to mining dependents. सगळ्यांक आयकोन आणि मॅनेजमेंटाचे प्रतिनिधी असले तेन्ना सारखे बारीकसाणेन तेणी तांकां चान्स दिवन सगळे आयकोन सगळे आर्ग्युमेंट आयकोन ताणें ऑन द स्पॉट बारीकसाणेन ताणें विचार करून तो एक ऑर्डर दिली. ती ऑर्डर म्हणल्यार मॅनेजमेंटाचे ऍप्लिकेशन ताणें भायर मारले ले ऑफ करपाक आनी ताका लागून मॅनेजमेंट इट्स अ व्हेरी सिग्निफिकंट डिसिजन, इम्पॉर्टंट डिसिजन. कित्याक गोंयभर कामगार न्हय फकत वेदांता आनी सेजागोआ पण दुसरे मायनीचे कामगार खूब अस्वस्थ आसलेले की एकदा सेजागोआ मॅनेजमेंटाक चान्स दिलो ले ऑफ करपाक जाल्यार उरलेले म्हयन्यार मागीर फाटीं सरचे ना. ऑलरेडी क्लॅन्डेस्टिनली भितरले भितर ते कामगारांक काडटात आनी काडल्यात. तर हे एक तांकां स्वर्ण संधी मेळटली आनी ही स्वर्ण संधी ती केंद्र सरकाराच्या म्हणयारेंनी नाकारली, ती तांकां दिवना. Life-size vessel has entered Goan waters at Vasco. Independent MLA Vijay Sardesai has alleged this might be another casino by Parrikar-led government. He suspects that this vessel would replace one non-functional casino in the Mandavi. Vijay says this vessel is owned by Sahara India and it might be an election sponsorship move for BJP-led government in Goa. Vijay wants Goans to be on vigil and has demanded a clear-cut stand on this issue from Parrikar-led government. वास्कोचे वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डान एक 200 कोटीची बोट सहारा कंपनीन हाडून दवरल्या. 150 रुमाची ही बोट हाडून दवरल्या आनी ही चड करून काजिनो जातली अशें म्हणून सगळ्यांच्या मनान शंका जाल्ली आहा. आमकां एसेंब्लीन गव्हर्मेंटान क्लियरली सांगिल्लें की नो मोर कजिनोज म्हणून. आतां हे नो मोर कजिनोज म्हणटा तें सांगून आसा ते काजिनो लायसन्साचो भाव वाडोवप काय कितें हो एक सगळ्यांच्या मनान प्रश्न पडिल्लो आहा. कित्याक अशें आमकां दिसता की आशिल्लो काजिनो रिप्लेस जाता आनी नवी बोट येता ती 3-4 पटीन व्हडली आसता. म्हळ्यार एक्चुली इन एसेन्स तूं आनी 3 काजिनो गोंयांत परमिशन दिता अशें हाजो अर्थ जाता. लोकसभेचें इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना सरकाराक आनी सरकाराच्या पार्टीक कॅशाची गरज आहा. सो गोंयकारांच्या मनान शंका पडल्या की ही एक बोट हाडून 2 इलेक्शनां सरकार करूंक सोदता काय कितें. आनी खंयचीय कंपनी एक 200 कोटीची बोट जेन्ना गोंयांत हाडटा ती वोगीच हाडना. ती मोबिलायजेशन कॉस्ट जो जाय पडटा फक्त बोट हांगा हाडपाक म्हाका दिसता ताकाच एक 50 कोटी रुपया तांणी मोडिल्ले आहा. ते खंयचे तरी एक एश्युरन्स घेनासतना कोणूच पिसो न्ही ही बोट हांगा हाडपाक. सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी चतूर रावपाचें गरज आहा. कित्याक लोकसभेचें इलेक्शन जातकर ही आनी एक काजिनो बोट म्हणून गोंयांत उपरासतली हाजी म्हाका खात्री आहा आनी सरकारान हाचेर क्लॅरिटी दाखोवपाची गरज आहा. ANC has succeeded in cracking international drug racket by arresting a Kalangut-based pharmacist Norman Azevedo. The pharmacist was arrested on Tuesday. Norman Azevedo used to supply and sell drugs from his shop in the garb of running a pharmacy. He was part of UK drug cartel. Kalangut-based pharmacist Norman Azevedo is a well-known name in the area. He is a pharmacist, but his pharmacy has a darker side. Norman used to sell drugs from his pharmacy. Account of his role with international drug smugglers was disclosed by English drugs peddler Gary Bade. In the state's biggest ever drug seizure, Gary Bade was arrested on 17th October 2013 with 4 kg 140 grams amphetamine drugs valued more than 4 crores in the international market. Bade during interrogation stated that he used to supply drugs in big quantity
and Norman Azevedo used to sell in retail. But by the time police could nab Norman, he had fled from his place. Following the information from Gary Bade, 2 more persons were arrested with small quantity of drugs. Both confessed that they used to buy drugs from Norman and used to sell it to foreign tourists. Norman used to sell drugs in retail at his shop only to the foreigners to dodge the police. It's not that Norman Azevedo has been arrested in the drugs cases for the first time. He was previously arrested by Custom Department. But there was no concrete evidence against him. But ANC officials now claim that with Norman's arrest, they have succeeded in cracking an international drug network. Mukesh Kumar, Sushant Pearl and Omkar Fadari for Prudent. Following bank strike, All India Postal Employees Union Group C held a token strike in Panji on Wednesday. They are protesting against the government's failure to constitute the 7th Pay Commission and for not granting DA merger and interim relief. The employees claim that all the government employees from the central establishments are staging a united protest. Postal Union जिंदाबाद Postal Union जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो Postal Union जिंदाबाद Postal Union जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो आज आमच्या ऑल इंडिया सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा हा ऑल इंडिया रेडिओ असो कस्टम आसा इन्कम टॅक्स आहा त्याच्याले एम्प्लॉईज आज आमच्या मागण्यांक लागून आमी भायर सरलेलो आसा आमचे पूर्ण मागण्यो आहा त्यो 7 पे कमिशनाची एक मागणी आहा आणि जी मर्ज जावपाची आहा 50% डीए मर्ज जावपाची ती पगारा ती आमची मागणी पास करूंक ना आमचे जीडीएस आहा एमटीएस आहा पोस्टमॅनाचे ज्यो मागण्यो आसा पोस्टमॅनाचे लुगारी कमी आहा ग्रुप बीचे लुगार आहा ते कमी आहा ती अशा भरती करपाक जाय तिका लागून आमी आज खूबशे डिमांड आमचे आहा 50% merger of DA, restructure of skills. हे GDS म्हणून आमचे ग्रामीण डाक विभागाचे जे कामगार आहा तांकां रेग्युलरायजेशन करप अश्यो आमच्यो थोड्यो मागण्यो आहा त्यो रास्त आहा नॉर्मल आहा पूण गव्हर्नमेंट ते कांयच तांकां हेड करिना ते डिलिडॉलिंग करता ताका लागून आमी टोटल सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज स्ट्रायकाल गेल्ले आहा तितून आनी खुबश्यो मागण्यो आहा जी इन्फ्लेशन आहा जे म्हारगाय वाडलेली आसा लेबर प्रॉब्लेम्स आहा ताका लागून आमी स्ट्रायकार वयता दिस इज अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज हे आमचेच आहे न्हू ऑल सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज आर गोईंग ऑन स्ट्रायक तितून सगळी सेंट्रल गव्हर्नमेंट इन्कम टॅक्स मागीर कस्टम आनी हे BSNL मागीर पोस्टल ऑल सगळे टोटल हे लोक स्ट्रायकार आहा. Chetan Gavas for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.